reci, imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima, siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Pitaju te kome će udjeljivati, reci, imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima, siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Ako pitaš šta je Islam, evo šta, čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radin krepostan, ko molitva Bogu dragom ugodan. Bit na korist okolini, rodu svom, volit ljude kao braću dušom svom, vjerovati da se zloća vraća. Salam alaikum. Salam alaikum, Mehmede. Kako si? Šta ima? Kako je stanje? A? Teško i mukotrpno, jel ne? Hajde da ti Allah pomoći. Mi smo došli ispred Omladinskog kulturnog centra, znači Artić. Pa eto, osjetili smo potrebu da ti udjelimo jedan paket. Za Allahu pomoć od ljudi koji su potrebali donacije, skupili smo nešto i od nas sami, tako da ćemo ti sad i taj paket uručiti, pa da se šta god pomoći. Hvala. Ovdje. Tamo. Hvala vam živu. Da nam još malo opširno svog nam reci o sebi, kako živiš, šta radiš? Eto ovako što mi zatreba, rećemo, malo grana donesem i tako, operem sude, skuham ono što imam, tako. Znači primanja nikakvih nema? Nema ni primanja, ni penim. Gdje mi reci na ovu kuhinju da se tamo prijavljamo, ništa? Ne daju. Ne daju, znači. Pa ovdje živiš u ovoj kući, nemaš ni struje, ni vode, Nema ni struje, ni vode. Ništa. Vanjski WC. A ti si inače iz Mrkonjića, vede? Ja sam. Dobro, ne. Eto, tu smo mi. Od nas što je. Hvala vam živo. Hvala mu da davo pomoć, ako bude još nešto na računu. Tako. Znači sam si, jel da? Sam sam, ne. Kako zdravlje? Pa nije baš dobro zdravlje, pravo kažem. Onako precizno, slabo mi zdravlje. Jel da? Jer najbolje zna onaj koji trpi. Ali znam da mi slabo zdravlje, voli me svaki dan. Sad ovo, sad ono, nisam dobro. Ti nemaš, jel da, nikoga? A? Nema ovdje. A imaš što ide? Pa imam u Markoviću 2 brata, ali slabo živi sasvim. I on se pati dobro. Nemaju ni on ništa. Nema sve to tanko. Ništa. Obiđeš li, odiš li kad? Ovako kad imam para obiđem, ali malo kada imam, znaš, autobusi u jednom pravcu 22,5 marke, tako isto vrati se, to malo kada ja imam da bi ja mogao, to teško. Ma 4 godine nisam mogao otići. Nema. Kako vam prizme, ime, Mehmed? Heganović, ne. Heganović.
Uz kruha, jel? Gornji kruha. Evo, Allah da te uputi i da da svako dobro. Eto ti, toliko od nas. Da te Allah Hajde, pomoći. Allah mani, salam alaikum. Vidimo se inša. Što ima? Ništa, ali. Jeste? Ravno. A smirenjem treba primit svaki kraj. Gdje je sreća, a gdje žalost, hajde za nas. Ko se potom za života svog vlada, može reći da islamu pripada, a Bog znade ko je kakav, samo On nek udijeli milost vječnu robu svom. A Bog znade ko je kakav, samo On nek udijeli milost vječnu robu svom.